Uyabona empilweni sinabantu abangu-3 abayiproblem emafamilini. Number 1 silo auntie ofuna ukukhonzwa. Liyahlela izinto lenze yonke into everything ngomtshado noma yini engekho phakathi kwakho. Abese zobuya late uMC semile lapha yana. Afuna ukudonga izinto, ufuna nje yonke into icine ngaye. Each and every family ilo muntu onjalo. Lo muntu liyamfonela esekhaya. Limfonele auntie siyachata maybe next week noma kwenzakala next week. Nxa ezothutsha uthutshe sithi yena lingitsheleleni ngelast minute. Every time mayitshela izinto uthi lingitshela ngelast minute. Kunabantu abafuna ukukhonzwa ezimulini. Number 2 yilaba abalemali enengi. Umuntu angaba lemali enengi emulini usefuna limworshiphe, ufuna limkhonze nanoma yini kumele kulalelwe. Nanoma uphakamise isandla ku family meeting uzama ukufaka umbono nxa ungubhuti omdala ungela mali bakwenza ube useless. Umbono wakho kawubambi kahle. Uyathi uqeda ukukhuluma uzwa be UK bethi besides that. So sesile 2 abantu. Owes3 ngubhuti odakwa mhla womncwabo. Every mncwabo oba khona efamilini uyabe dakwe impuphu. Adakwa zayobambelela phezulu kwebhokisi. Alokho ekhuzwa uyakhitshwa usiwa phandle uyaphenduka sokuhlatshelwa ingoma nangu sehlabela ingoma yabantu eyenza ibe slow adunga izinto. Uhlezi udunga izinto. Ngicela ungabi yinuta yefamily. IsiNdebele sithi sona akulamhlambi ongela nuta, but please cela ungabi yiyo inuta yefamily. Noma ingaba khona inuta efamilini but ngicela kungabi nguwe ngoba ifamily yonke ile nuta yayo. Siyabonga.